Maramutse tariki 17 z'ukwezi kwa munane mwaka na 2026. Buri kimwe cyose gikorwa buri munsi wose uhita uzana ibyawo. None se n'ubunguko gutaga Republika ya Kongo akomeje kuvuga iby'intambara, bakomeje guhangana mu buryo budasanzwe, bakomeje gukubitana ibisasu byinshi kandi bagakomeza kuzana intambara itoroshye, impande zombi zigakomeza guhangana. N'imirwano yongeye kubura muri Fizi ho muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC na FDNB bavuye muri Baraka batera ibice birimo 23 target bazamuye, nugufata Pwezelo, nugufata Minembwe, nugufata bira bice byose. Ndetse igitangaje kurusha byose suko bazamutse baje kugwana na M23, ahubwo ni imbaraga bazamutse nyuma yuko Eric Prince, umuyobozi wa Brakoda, ageze Kinshasa ndetse agahabwa komandima cyangwa se uburyo bwo gukora igitero gitoroshye kuri M23. Uyu Eric Prince amakuru ariho akaba avuga yuko gahunda ari ugukomeza ibitero mpaka ibice byose M23 irimo kwishimira ko yigaruriye bagomba kuyizambura. Eric Prince yahuye na Lieutenant General Jacques Mazamwilambwe, ariko kandi nanone ahura na President Tshisekedi Tshilombo, baganira cyane ku buryo ibitero bigomba kuba bimeze ndetse n'uburyo bagomba kurangiza iki gitero cya M23 bayisubije inyuma cyane ku rwego ruremereye. Ibi bya Eric Prince ndaje mbikubwire, ndetse amakuru akanavuga yuko M23 byirimo kwidoga ngo izagera Uvira bitazigera bikunda na gatoya. Hanyuma ibyo yitero ndabikubwira birimo kongera gutangira. Si ibyo gusa ndakubwira, Sinanga cyangwa se Colonel Nanga yavuze bo ibice bagiye kongera kwigarurira nyuma yo kwigarura Minembwe, avuga yuko ngo badakwiriye guhagarikira aho ngaho gusa, ahubwo hari ibindi bice byinshi bagomba gufata bakabivanamo FARDC na Wazalendo FDNB n'abatonshuro kugira ngo bizere umutekano urambye. Ni mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yavuga ko yakoreye Gatumba ku nshuro 22, aho yagaragaje Nanga yuko ubwicanyi bwabiri Gatumba butazongera kuba hano hariho hose ku butaka bwa Republika ya Kongo, ndetse ko ibyo ngibyo bidashobora kuzemerwa. Nyamara nyuma yo kwamburwa Lumbisi muri Kalehe, FARDC na Wazalendo dore uko bipanze urugamba mu bikoresho bihambaye, imyambaro idasanzwe ya gisirikari, ibifaro, ibibunda bya rutura. Abasirikari ba FARDC na FDNB Wazalendo barahagurutse ngo bagiye gutangiza urugamba rutoroshye kuri M23. Kalehe iraza kuyivamo nabi M23. Uko biragenda kose buri gace kose karaza kugenzurwa mu buryo bwuzuye. M23 iraza kwagenzura mu buryo budasanzwe, ariko nayo ihita ikubitwa za ku kanya. FARDC bahite baza nifatire uduce avuga ko ari utwabo. M23 batazira u Rwanda ngiririmbe urwibonye. Ibi ngibi nabyo ndabikubwira biri gukorwa n'abantu basekere ba FARDC mu nguni zigana Kalehe. Yitwa Martin Fayulu, numwe magize ihuriro ECD, ihuriro rya politike tebwo n'umutegetsi bwa Kinshasa. Waravuga ko kugira ibiganiro bizagende neza maze habeho uburyo bwumvikane bwa Kongomani. Uwitwa Joseph Kabila Kabange ndetse na Colonel Nangaye Bero batakwiriye guhezwa mu biganiro, kuko ngo ni ibiganiro bigomba kubonekamo bose, ni ibiganiro bigomba kumvwamo bose kugira ngo harebwe uburyo bwo gukemura aya matati byuzuye. Amatati yo muri Kongo kugira ngo akemurwe, aba bose bakwiriye guhabwa umwanya wabo muri ibi biganiro, cyangwa se muri izi mbwirwaruhame, muri uyu muhuro wa Kongo n'abatavuga n'umutegetsi. Martin Fayulu aravuga yuko Joseph Kabila Kabange kumubuza kuba ari muri bino biganiro utakitega ibyiza, ngakwiriye kwibonekamo uko zagenda kose ibyo biganiro zose. Martin Fayulu avuga yuko Joseph Kabila Kabange na Colonel Nangaye Bero n'abakwiriye guhabwamwo umwanya kugira ngo bagire uko bakemura bino bibazo byabo ku isuku. Ibibazo bigomba gukemurwa neza. Rero ngo Martin Fayulu akabona ko Joseph Kabila Kabange ndetse na Colonel Nangaye Bero badakwiriye kuhezwa cyangwa se kwirengagizwa muri ibi biganiro nyirizina nk'uko yaje kubigarukaho. Izo nabyo turaza kubigarukaho muri kuvugwa byose ko byakabaye. Hanyuma nyemerera tubigemo byose duhereye ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kuhavugwa
cyangwa se kwihangana nyirizina rikomeje kuvugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mpere muri Kivu y'Amajyepfo, nze muri Lumbishi, nze ku bya Elke Prince, ndetse nze no kubijyanye n'uburyo M23 nayo ishaka kwigarurira ibindi bice byo mu zindi ntara, hirimo intara ya Maniema, Tanganyika, ndetse bakanagera mu bice bya Lubumbashi kugira ngo bigize ngo inyuma umwanzi bizera umutekano mu buryo burambye. Niko Nanga yatangarije abari bamukurikiye mu buryo bweruye. Mbaye ikaze, ngewe ndi Mungu wa Kamanzi Urwande, ikaze tujyane ku musozo. Dore ku mirongo y'imbere ku rugamba ibiri kuvugwa hagati ya M23 ndetse na FARDC ni imirwano itoroshye, imirwano ikomeje kubera mu nguni nyinshi. Reka mbikubwire, imirwano yongeye kubura muri Fizi, FARDC na FDNB bakava Baraka nkuko bizemezwa n'ababyiboneye ku giti cyabo. Ngo abarwanyi ba FARDC bamaze iminsi yo kwitegura Baraka bari kumwe n'ingabo z'abarundi zisanzwe zibatera ingabo mu bitugu kugira ngo barwanye M23. Uku kuza kwabo kw'abasirikari ba FARDC ndetse na FDNB ni ngombwa ko ngo bazamuka ngo bakigarura Pwezero ndetse n'ibice bya Minembwe byose muri rusange, kuko bavuze yuko batagomba kuzasigira agace na kamwe M23. Yubuye ku itariki 16 z'ukwezi kwa munane ku munsi wo ku cyumweru ku isi 5:45 drone yarashe muri Minembwe iturutse kuri FARDC. Amakuru yemeza ko iyi drone ya FARDC yazamutse yerekeza muri Minembwe, aho bari batekereje ko ari position ikomeye cyane ya gisirikari ya M23. Iyi position ya gisirikari ya M23 niyo yaje gutuma bahitamo gutangiza uburyo buhambaye bwo kurwanya abarwanyi ba M23 kugira ngo bazagere ku ntego zabo. Igikorwa cyakozwe mu buryo buhambaye, aho FARDC ndetse na FDNB bumvise ko ari ngombwa gukoresha imbaraga zose cyangwa se ubushobozi bwose ngo bahangane na FARDC cyangwa se bahangane na M23. Ni M23 yabipanze ivuga ngo izagwana FARDC na FDNB nawe ati kugira ngo ibyo ngibyo tubikore bigende neza nuko dukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo turwane n'umwanzi kandi tumutsinde. Ivyo rero babikora bazi neza ko bagomba kuzamura imbaraga za gisirikari. Amakuru agashimanya cyane ko ibikoresho bya gisirikari bya FARDC byaturutse mu gice cya Baraka bikazamuka ari ngombwa gutera ibice birimo M23. Nkuko bishimangirwa rero, abarwanyi ba M23 bahise batungurwa nabo n'izi drone zaje mu buryo bw'imbaraga cyangwa se drone zazamutse mu buryo budasanzwe ngo zigabe igitero mu birindiro za M23, maze birangira izi drone zishe abatari bakeya ba muri ivyo birindiro nkuko bivugwa na bamwe bavuze ko bavyiboneye. Gusa amakuru agashimangira cyane ko usibye izo drone zaje zikarasa ku byakinya bya M23, hari amakuru yandi ashimangira cyane ko hari abandi basirikari bagera kuri 40 banyuze mu nzira z'ubusamo ngo batere berekeza mu gice cya Murema. Rero amakuru akomeza kuvugwa gutya nkuko byanditswe ku nkuta za FARDC ndetse n'abazalendo. Isa 7 z'amanywa abasirikare 346 ba FDNB bavuye Baraka barazamuka, bakaba bari kumwe n'abasirikari bari kumwe Colonel Java na Muzinga ngo bagende berekeze mu byerekezo birimo FARDC nyirizina, birimo M23 nyirizina, babashe kuyitsinda muri biriya byerekezo. Ibi bikaba byongeye gutera rero icyugazi ndetse n'ubwoba bukomeye muri M23 ndetse
no kwibaza uburyo ibintu bishobora kuza kugenda mu gihe urugamba ruza kuba rukomeye bene ako kageni rukomeje gukorwa ntacyitaweho cyangwa se akurasa kuri 23 ntacyo bitaye bakoresheje drone zabo. Gusa ariko hari icyo FARDC yabanje guteguza, yavuze neza yuko ibice birimo 23 byo muri Kivu y'Amajyepfo mu gice cya Minembwe 23 igiye kuzabivanwamo nk'ubufindo, ndetse bagaragaza neza cyane ko barangije kwitegura mu buryo bwa nyabwo imbaraga zo gukoresha kugira ngo bazatere kuri M23 ndetse bagabaho ibitero ku buryo bwuzuye. Ibi ngibi M23 yaje kumenya ko ari umugambi bayipangiye, nayo ngitegura uburyo izahangana n'aba-FARDC. Amakuru rero yemeza iki? Amakuru avuga yuko uku gutera kwa FARDC kubaye nyuma yuko Eric Prince, umuyobozi wa Blackwater, umutwe ufatanije na leta ya Congo kugaba ibitero kuri 23 ageze i Kinshasa, ahuye na chef d'état major wa Congo Lieutenant General Jean-Baptiste Mwilambwe, ndetse agahura na chef d'état major w'u Burundi Prime Niyongabo. Mubaje kwemeza yuko muri kino gihe bagomba gukora igitero kitoroshye cyangwa se igitero kidasanzwe bagaba kuri M23, icyo gitero mu buryo bwuzuye nk'uburyo bwo guhangana nayo ndetse no kuyambura ibice. Nakuri yemeza yuko Eric Prince yahawe mission yo kurangiza kino gikorwa bitarenze mu kwezi kwa 9 ku itariki 15, bakaza barangije kwigarurira ibice byose remwo M23. Numba tariki 15 z'ukwezi kwa 9 wumve umunsi ntarengwa nyine w'ibitero bigomba kuba byagabwe kuri M23 muri Minembwe no mu bice bikikije birimo President Louis Sankuku n'ahandi, kandi bagakomereza ko bakagenda no mu bindi bice byo mu gice cya ruguru, byose bakahita bagabamo ibitero bidasanzwe kugira ngo barangize M23 ibice byose ntibamara kwikoramo ibitero nyirizina. Baje guhita bavuga bati ubwo noneho turakomereza no mu zindi nzira. Amakuru rero akomeje kuvugwa cyane cyangwa se gutangazwa cyane muri iki cyerekezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nashimangiye cyane cyane ko 23 nayo yakoze ibishoboka byose kugira ngo ihangane na FARDC yirindira umutekano. Amakuru yemeza yuko muri bice barashweho bahise bigabanyamo amatsinda nabo bakerekeza mu bice by'epfo, bishobora guhita bipanura intambara iragera mu bindi byerekezo byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu zindi ntara bituranye. Mu gihe 23 yibonye neza ko iri kurwanya akagasuzuguro ndetse n'ibitero byayigabweho kugira ngo yerekeze mu nguni nyinshi nyirizina zo muri kiriya gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Kivu y'Amajyepfo no mu nzira zigana muri Maniema hose barimo gucunga, bamwe bagashaka gutera, abandi nabo ariko bahitamo kurinda neza inzira ibitero bishobora kunyuramo. Ibyo tugenda tubikurikirana mu masaha ari imbere, tugenda tumenya byinshi ko bucya bukira, n'impamvu ukomeza kubana natwe. Eric Prince niwe tugiye kuvugaho gakeya. Naimaze kwigarukaho mu kanya gato yuko hari gahunda yamuzanye, gusa amakuru mashya akomeje kugaragaza ko Eric Prince washinze sosiyete y'abacansho ya Veritas Global ndetse akanaba washinze Blackwater ari mu bahawe inshingano zo gutegura ibikorwa bishya bya gisirikare nk'asazo bwa Congo mu rwego rwo gufasha iki gihugu kwisubiza ibice byambuwe na M23. Ni nyuma y'uruzinduko aheruka kugira Kinshasa, aho yitabiriye inama yayobowe na President Tshisekedi Tshilombo. Ni inama yanitabiriwe n'abasirikare bakuru ba Congo, bamwe mu bayobozi bo muri Presidence ndetse n'abagarariye Burundi. Amakuru mashya avuga ko nyuma y'inama yabereye muri site wa Presidence ya Congo, Prince n'abantu be baba bari gutegura ngo igitero gishya gishobora gutangira mu mujyi wa Uvira ndetse na Baraka mu minsi mike gusa. Amakuru avuga ko kuri ubu abacanshuro bo muri sosiyete ya Veritas Global bari kugaragara muri Uvira, by'umwihariko mu gace ka Namyanda Mari Acus ku muhanda uzwi nka Plage d'Or. Amakuru mashya avuga ko operation cya iziri gutegurwa zifite intego yo gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kwisubiza Minembwe n'utundi duce tw'imisozi miremire ndetse no gukumira 23 gukomeza kwagura ibikorwa byayo igana mu bindi bice byo muri Asazuba bwa Congo, by'umwihariko mu mujyi wa Kalemi. Eric Prince umushya muri Kivu y'Amajyepfo kuko avuga ko kuba yarigeze kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare hafi ya Uvira. Bigashyande mwaka 2026 Reuters yatangaje ko Prince yohereje abacanshobe n'ibikoresho birimo za drone mu rwego rwo gufasha Congo mu bikorwa byo kurinda Uvira nyuma ya 23 yari ivuye muri uwo mujyi. Ariko imakuru Reuters byo kikavuga yuko aribo batumye bongera kwisubiza uyu mujyi wa Uvira. African Intelligence nayo yari yatangaje ko abantu ba Prince bari baravuye ku mirongo y'imbere hamwe n'abasirikari ba Congo. Raporo ya Critical Threats Project ivuga ko sosiyete ya Veritas Global ya Eric Prince
yajyanye amasezerano na guverinoma ya Congo mbere y'uko ibikorwa byayo byakwaguka bikagera ku gufasha ingabo za Congo mu burasirazuba. Raporo ivuga ko abantu bakorana na Eric Prince ndetse n'abajyanama b'Abanya-Israeli bagiye bagaragara mu bikorwa byo gufasha Congo mu bice bitandukanye by'iki gihugu, aho nyine bagiye bagaragaza ibikorwa byabo cyangwa se bagiye bagaragara bari muri bamwe bari gutanga icyo twakwita nk'umusada ku ngabo za Congo. Mu gihe amakuru avuga ko Eric Prince yaje gutanga ibikorwa byo kwisubiza ibice Kinshasa yambuwe, amakuru avuga ko mu ijoro ryo kwa 12 rishyira kwa 13 Kanama umubare munini w'ingabo z'u Burundi FDNB wambutse umupaka wa Kavimvira ugana muri Congo mbere yo kuza ukoresha inzira none berekeza mu bindi bikorwa bikomeye. Amakuru akavuga ko ingabo zerekeje mu byerekezo bya Baraka na Kamanyola, ndetse ko hari ibikoresho bya gisirikari biremereye byajyanwaga muri ibyo bice. Ibyo byabaye nyuma y'uruzinduko rw'ibanga umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo yagiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uruzinduko rutavuzweho rumwe, uruzinduko rutavuzweho kimwe n'abari ku butegetsi bwa Kinshasa cyangwa se muri Kinshasa batigeze bagira icyo batangaza kuri uru ruzinduko rwa bwana Prime Niyongabo, ariko benshi bakavuga yuko urwo ruzinduko rwabaye kandi hari byinshi rwasize hagati ya Congo ndetse n'u Burundi mu kumvikana kwabo ibyo bagomba kugeraho cyangwa se gukora muri kino gihe bahanganye n'ibitero bitoroshye hagati y'impande zombi. Birumvikana kugeza ubu rero haracyari kwibazwa byinshi bishobora guhindura imyumvire cyangwa se guhindura uko ibikorwa byo muri Congo byifashe, ndetse no kuzana uburyo bushyashya bw'ibikorwa bishobora gukorerwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyirizina. Turakomeza kugenda tubikurikirana, ndetse niba izi ngabo za Prince nazo ziraza gukora igikorwa gikomeye cyane cyo kwambura mu 23 ibice cyangwa se zaza kwitwa na 23, nibyo tugenda tubimenya amasaha ari imbere. Burya amasaha bahatse byinshi nk'uko iminsi nayo ibiduhakiye byinshi, tugenda tubimenya uko bucya bukira. Hanyuma nk'uko twe tumaze kubigarukaho, Colonel Nangaye Bello no yatangaje yuko atari Congo gusa irakora ibitero ngo ize yibasire M23 yonyine, ahubwo ko na M23 nari gutegura ibitero bitoroshye byo kwisubiza imijyi itandukanye bambuwe na FARDC, ndetse n'ibindi bice batari bamburwa cyangwa se indi midugudu yose FARDC igenzura yo mu ntara za Tanganyika, Maniema n'ahandi. Ninanga umuzikorwa w'umuryango wa FC23, umuryango urimo nyine IRC igisirikare cya M23, Nanga yavuze ku nzira y'ingenzi y'ubufatanye bwabo ndetse n'uburyo bakomeje gushyira imbere ibikorwa by'ubwumvikane ndetse n'ibyo bashaka kuzageraho byihuse, na cyane cyane ko mu gihe M23 biboneka ko ikomeje gushyira umutima ku bijyanye no kubohora Congo. Yavuze ko umutekano wa Minembwe ugomba kugenzurwa atari muri Goma na Bukavu gusa, ahubwo no muri Fizi, Baraka, Uvira na Kalemi, cyane cyane muri Kolwezi ndetse na Lubumbashi. Bityo agaragaza ahantu hanini hagomba gukorwa mu burasirazuba no mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Congo kugira ngo bizeze umutekano ibice bamaze iminsi babohoye cyangwa se bambuye M23 bambuye FARDC. M23 ikaba yifuza ko bagomba kubirinda babirindiye hirya, atari kubirindira gusa hafi aho imirwano ibera, ahubwo aho umwanzi ashobora guturuka. Itangazo ribaye mu gihe ingabo za FC23 zikorana n'indi mitwe twaje intwaro cyane cyane twirwaneho, bakavuga ko na leta bari birimo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo barinde ibyo bice kandi bakomeze kugaba ibitero nyirizina byerekeza mu nzira nyinshi. Uruhande rwayo guverinoma ya Congo yatangaje ingamba nyinshi zo kugabanya ihungabana ry'ubukungu, harimo no kurekura itsinda rya mbere ry'abigometse no ku butegetsi basabwaga n'inyeshyamba no gushyiraho abayihagarariye mu buryo kugenzura ihagarika ry'imirwano. Izi ngamba ni zimwe mu biganiro biri gukorwa cyane cyane ku butaka bwa Congo, ariko binokorerwa mu bijyanye n'inzira ya Doha kugira ngo harebwe uburyo amakimbirane muri Congo yarangira impande zombi zibigizemo uruhare zumvikanye, bakareba uburyo bakemura aya makimbirane, hakitabwa cyane cyane ku kuzana ubwumvikane bukemura ibibazo mu buryo bw'ibiganiro apana uburyo bwa gisirikari, aho Congo yemeza ko nayo ishyize imbaraga cyane cyane mu kwemeza ko ibiganiro ari ingenzi mu guhagarika aya matati yo muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tugiye muri Kalehe, amaze iminsi habera urugamba rutoroshye hagati ya FARDC
ndetse na M23 ni ihangana ritoroshye rimaze iminsi rihabera, aho umutwe wa M23 wagiye ugaba ibitero bitandukanye kuri FARDC ndetse ukajya ugaba ibitero bikomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Congo. Kuri ubu rero hari amakuru yemeza yuko hari ibikorwa nyirizina biri gukorwa n'uruhande rwa M23 byo kwisubiza ibice by'imaze iminsi ikuramwo imirwano hariya muri Kalehe. Urabizi neza ko FARDC ibice yarambuye M23, kuva ku munsi wa gatandatu hari ibice by'igaruriro rero na M23 babyambuye FARDC cyangwa se babyambuye ingabo za leta ya Congo. Ibyo bice rero bikaba birimo ibice nka Lumbisi. Amakuru akaba ari kwemeza yuko rero leta ya Congo irimo gutegura uburyo bwo kwisubiza ibyo bice babyambuye M23 nk'uko bishimangirwa nabo ku ruhande rwa leta ya Congo, ngo imyiteguro ya gisirikari igeze kure. Ingabo za Eagle Force nizo zamanuwe kugira ngo zize gutanga renfort cyangwa se gutanga umusada muri kino gikorwa cyo gushaka kwisubiza ibice bya Repubulika ya Congo mu maboko ya M23. Ahangaha rero hakaba harimo nanone imikoranire ikomeye cyane hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Wazalendo, hakabamo n'itsinda nyine ry'abacanshuro birumvikana, nabyo bikomeza kugaragaza neza ko bari gukora igikorwa cy'ingenzi cyo kwisubiza ibice byose M23 yaba yarambuye ubutegetsi bwa gisirikari bwa leta ya Congo. Ibi ngibi bikaba bishimangirwa cyane cyane ko hari gukoreshwa imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo bigerweho cyangwa se ibyo bikorwe, ari nacyo gishobora kuvamo igikorwa gihambaye cyangwa se gishobora kuvamo igikorwa gikomeye cyo kwigaranzura M23 mu gihe FARDC yaba igaragaje imbaraga za nyazo cyangwa se ubushobozi bwa nyabwo bwo gukomeza kurwana cyangwa se gukora ibitero bikomeye ku ruhande rwa M23. Abasirikare mubona n'amasha akomeje kwirakwiriza ku mbuga nkoranyambaga n'abashyigikiye Kinshasa muri bino bitero bitoroshye, aho bakomeje kugaragaza neza cyane ko bashyigikiye Congo ngo ikore ibitero bya nyabyo cyangwa se intambara ikomeye, bigarurira inzira nyinshi M23 igenda ikora ibishoboka byose kugira ngo yerekane neza ko izaniye igisubizo abakongomani bose muri rusange. Hanyuma dukomeje n'amakuru ari kuvugwa, Martin Fayulu aremeza yuko Colonel Nangaa na Joseph Kabila Kabange bagomba kuza mu biganiro Congo irimo gutegura kugira ngo bizere ngo amahoro aturutse mu bwumvikane. Martin Fayulu avuga yuko kuba Joseph Kabila Kabange na Colonel Nangaa batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo kandi bakaba barabanje kuvugana rumwe na Tshisekedi Tshilombo ari ibintu bigaragaza neza ko hari kutumvikana gukomeye ndetse n'ihangana ritoroshye ibyo umuntu atarenza ingohe. Akavuga yuko ibingibi ubwabyo bigomba kumbwa ndetse no kwitabwaho by'umwihariko muri iki gihe cy'ubushyamirane. Martin Fayulu avuga yuko mu gihe Kinshasa yabititaye kuri bino bibazo nyirizina, mu gihe yabititaye kuri ubu bushyamirane buri hagati y'impande zombi, zakongera amakimbirane ahubwo kuruta ko byakemuka. Niyo mpamvu ngo leta ya Congo ikwiriye kwemera yuko abarimo Joseph Kabila Kabange, abarimo Colonel Nangaa Yebelo bagomba kwemererwa kuza ku meza y'ibiganiro kugira ngo habashe gukemurwa ikibazo cy'intambara kimaze iminsi hagati y'impande zombi, ngo hagati ya Kinshasa na M23. Hagomba kwitabwa cyane cyane ku bijyanye n'umuhuro ugomba kubaho ugahuza leta ya Kinshasa nabo mu ihoro rya M23 AFC. Abo Martin Fayulu avuga yuko atari abantu bapfa gutererana gutyo gusa cyangwa se kwirengagiza mu gihe ashaka igisubizo cy'amakimbirane amaze igihe kinini ku butaka bwa Repubulika ya Congo. ECD riri mu batumiwe mu biganiro bizatangira mu minsi mike gusa iri imbere, aho leta ya Congo izabiganira n'amahuriro atandukanye kandi izaba iri mu bikorwa bihambaye byo kuganira n'uruhande rwa leta, n'uruhande rwa M23 n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta. Gusa ariko ntabwo bizwi neza niba mu by'ukuri koko leta ya Congo iri tayari kuzatanga uyu mwanya kuganira na Joseph Kabila Kabange dukwa mukatiye n'igihano cy'urupfu kimwe na Colonel Nangaa wanafatiwe n'umuryango w'abibumbye. Ibi rero nubwo Martin Fayulu ashimangira ko akenewe ibiganiro bihuriweho n'abantu bose, uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Joseph Kabila Kabange na Colonel Nangaa bagomba ngo kwitabira ibiganiro bigamije gutanga umusanzu mu gushaka uburyo bwo kwikura mu bibazo biri muri kino gihugu cya Congo. Ntabwo bizwi neza nimba Congo izemera ubusabe bwa Martin Fayulu.
Tshisekedi Tshilombo akomeje gukora inzinduko zikomeye cyane muri ino bihugu zo muri kano karere ndetse no kujyana ubufatanye n'abayobozi batandukanye. Kuri ubu ngubu hategerejwe i Dar es Salaam muri Tanzania Dodoma. Bwana Tshisekedi Tshilombo ku butumire bwa Madame Samia Suluhu Hassan ategerejwe i Tanzania, agomba guhura n'uruhande rwa Tanzania bakaganira byumwe ku buryo bagomba kuganira, akaba arimo ibibazo by'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari byavuzwe inshuro nyinshi yuko leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Dodoma hari ubwumvikane bukomeye cyane bwagiye bubaho, ndetse bamwe bakanavuga yuko bishoboka cyane ko leta ya Tanzania na Kongo bashobora kuzumvikana ku bijyanye no gukemura ibibazo byibasira ibihugu zombi, cyangwa se ibibazo byibasira akarere muri rusange. Akabamo ubwumvikane bugena uburyo Kongo na Tanzania bagomba gusangira ubunararibonye mu guhangana n'ibibazo z'intambara ziri mu karere. Tanzania na Kongo bahuriye muri SADC, ndetse nicyo gihugu cyonyine rukumbi kiri muri EAC, ndavuga Tanzania, cyatanze abasirikari bo kujya gufasha Kongo muri cya gihe cya Sami DRC. N'uyu munsi rero ntabwo Tanzania irava ku ruhande rwa Kongo, ndetse bisa naho ahubwo yiringiwe yuko izaba umwe mu batanga umusada ukomeye cyane kuri leta ya Kinshasa mu bijyanye no gukemura aya makimbirane no guhagarika intambara ikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Kongo. Ari biramutse byemewe cyangwa se biramutse bibaye bikemerwa yuko Kinshasa cyangwa se Dar es Salaam cyangwa se tuvuge Tanzania na Kinshasa bemeje imikoranire, bigaragaye neza cyane ko hano harimo ukundi kumbwa kw'ibintu bibazo bikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Kongo, ndetse n'igishobora gukorwa kugira ngo amakimbirane arangire. Niba Tanzania yajya ku ruhande rwa Kongo bakongera gushyiraho ihuriro ry'ingabo, ni mu gihe no muri SADC bivuga yuko ari kwiga kujyana n'uburyo bazana abandi basikari muri Kongo, na cyane ko amaze iminsi hatangijwe umushinga wa Kindu Dar es Salaam, aho indege zituruka Kindu zijya Dar es Salaam. Kandi hatangijwe nanone ubwikorezi bwo mu mazi hagati ya Kalemi ndetse no kwandi kw'igihugu cya Tanzania. Bishoboka cyane ko hashobora kubaho uburyo bw'ubwumvikane hagati ya Dar es Salaam cyangwa se Dodoma na Kinshasa ku bijyanye no kongera gufatanya mu kurinda umutekano w'ibihugu zombi. Ari nacyo benshi bashimangira akavuga yuko ahangaha umuntu atakitega ikintu cyoroshye hagati ya Samia Suluhu Hassan na Tshisekedi Tshilombo. Gusa turari kugira tumenye neza ibyo baraza kuganira, kuko ntabwo ari amasaha menshi ari kubura kugira ngo ibiganiro nyirizina bitangure hagati ya Tshisekedi Tshilombo ndetse na Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania muri rusange. Ubwo ikiraza kubaho nuko tuzakomeza gutegereza ikiraza kuva muri bino biganiro nyirizina hagati y'impande zombi, hagati ya Tanzania ndetse n'igihugu cya Kongo, ari nabyo biraza kuduha ishusho ya nyayo ikiraganirwaho muri kino gihe cyangwa se muri iyi minsi. Gitega Tanzania, ubwo Dodoma, Kinshasa bagahita bakora ihuriro ryabo rya batatu ryo gushaka umuti w'aya makimbirane akomeje kwibasira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iza kongera kwishimangira cyane ubwumvikane butari buke ku mpande zombi, ndetse n'ubwumvikane buhambaye bwo kugena uburyo kino kibazo cya Kongo bigomba kubonerwa igisubizo ku buryo bwuzuye. Reka rero dukomeze gukurikirana ibikorwa byose bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako dukurikirana ikomeza kubera mu karere muri rusange. Ikiriho cyo nuko hari ibintu bitatu by'ingenzi bitegereje. Icya mbere kiva muri iyi nama, icya kabiri ni icyemezo cya Eric Prince n'ingabo ze uko bagiye kurangiza iyi ntambara, icya gatatu ni uburyo 23 dushobora kwitwara muri iyi mirwano. Hanyuma ibindi by'ingenzi dushobora kubona ni bijyanye n'amatangazo y'umuryango w'abibumbye Amerika cyangwa se abandi binatewe cyane ni kuri terre cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Niba hari uraza kuvuga ati bigende gutya cyangwa se bigende gutya, haraje gushinja 23 igikorwa kibi cy'ubwicanyi cyangwa se cyo kurenga ku masezerano nk'uko basanzwe bayibishinja, cyangwa niba biraza kuba ngombwa ko bose bemera ko bagomba guhagarika imirwano, ubwumvikane bwa hagati ya Kinshasa ndetse na M23. Komeza kubana natwe kurikirana ibibera hirya no hino ku isi, ko twari guteguriye natwe ko tuyibona turagenda turi kugezaho isa ku yindi. Ubwe neza, amahoro, imigisha n'ibiryo byo twifurije. Shalom.